Dobar dan ljudi, Diamondcraft ovdje i dobrodošli u jednu tužnu vijest. Tužna vijest je ta da neki haker mi je upao na YouTube profil i izbrisao mi sve videe koje sam imala. Baš sve videe. Ali nemojte se brinuti zbog toga, jer ja sam snimao unaprijed, unaprijed. I od našeg survivala sezona 1 neće više na YouTube biti prve 4 epizode, nego objavit ću epizode, imam od 5. do 15. A na 15. epizodi imam, kasnije mogu snimati 16. 17. i dalje. Imam onaj svijet, ne brinite se. Tako da jedino ove prve 4 epizode nećete moći pogledati. Ako ste ih pogledali, pogledali ste. Ako niste, ne mogu vam pomoći. Zbog toga jer je on izbrisao, ili ona, kogod bio, izbrisali su taj video i let's playeve i tutoriale. Jedino su mi onaj uvod ostao, onaj moj intro. I nadam se da ćemo od sada biti pametniji sa lozinkom. Lozinka mi je bila fudbal, znate kako je loša lozinka. Sada sam promijenila lozinku i puno je bolja. Evo, hvala na gledanju i vidimo se u sljedećoj epizodi. Kada ćete vidjeti epizodu 5. Doviđenja.